ҳамватанои азизам, бародаро, дӯсто, умедворам якояк шумо хуб сиҳат, саломат, сарбаланд ҳам бошед. ана фардо боз бием конфронс сар мешава. иншоалло ки боз муборизаму мубориза давом. имрӯза суҳбат ростӣ дар бораи ҳамин тоҷикистон аз марзи қирғизистон, яъне баҳси марзӣ, яъне баҳси замин тоҷикистон даст кашид гуфтагӣ мавзӯъ да бигем ки камтар суҳбат карданем ҳамроҳи шумо. камтар сабабҳош ҳам ҳаст ва ин асноду сабабҳош қатъӣ бигем ки барои шумо суҳбат мекунем. мақсад аз ин суҳбат яъне ки шумо ихтиёр дорен дигар бахтон чизе мегирен намегирен, дигар чӣ месозен оянда, чӣ кор мекунен дигару. ман вазифаи худро иҷро мекунам, аз ҳамон камбудиҳое ки ҳаст мегӯм ва қазоват дар дасти шумо аст. чаро мо дар баҳси замин бой додем замина? имрӯз ба ном равшанфикр бигем, намедонам, ба ном филолог, кайфолог, сайфолог намо мегӯянд ки қистақӯз ҳам замини қирғизо буд ба мо дод. мо оли шукрона кунем ки қистақӯз ҳам нагирифтанд. гуфта як ҷайра мардам, як маймуни ҷайрагӣ бигем ки ин давора дора. тоҷик даво дора ки замини қирғизо аст, оли ира даво накардааст. даво дора ки мега чи қалачаби замини қирғизо аст, мега мо ягон шаки шубҳа надорем, мега и замини қирғизо будагишта. тоҷик ино оли ман ба дили хичон, ино филологу, кайфологу, гуфтиам галабу наркологу ё амтариана ки ба сари мардума. ино акас тақдири мардум бояд ино гап занад. ино бояд ватана дифоъ кунад. бо ба ном раҳнамо будааст. паданладя раҳгумзадаи кадом раҳнамоӣ? ту дар зиндагит раҳгум задагӣ? раҳнамо. ва у тараф ҷиргатулам ки дорем, ана бигем имсол дидена якм ҷиргатул ҳамон чира пир кард бигем, чизи ҳарбира ҳамон ки дошт, ҳамона якм чӣ кор кард? ҷиргатул пир кард. ҷиргатулам ки дорем у тараф бигем аксар бигем ҳамон қирғиззабонҳо зиндагӣ мекунанд. онҷа дигар тоҷик нест. сабаб чӣ? сабаб якчанд тоҷикҳое ки буданд дар ҷиргатулам як рӯзе ҳамроҳшон якташ суҳбат карда мондам. гуфт аз ҷиргатул ҳастам. ваз чӣ хел аст? гуфтам дар ҷиргатул. гуфт ки ваз бисёр безеб, яъне ки полни рост ҳамон картошка партошка заминои моро ҳам дигар намондан бикунем, ғам доданд. маҷбур шудем ки тарк кунем, бирем ва мо ҳам тарк кардем. ҳам иқа тоҷики будагиам дар ҷиргатул ӯ ҳам чӣ кор кардан? тарк кардан уҷара. дар ҳол дар бораи бигем ки бой додани марз сабаб чӣ шид ки мо марза бой додем? мегӯянд ки баъзеҳо мо я референдум бигзаронем. агар референдум бигзаронӣ бовар кун ними ҳам тоҷикистона қирғиз мегирад. сабаб қирғизистон як барнома дошт. ин ҷанги имрӯза нест. ин ҷанги аз ким кай рафта истодааст? ин ҷанг ҳамо ҷанги ором буд. ҷанги ором чӣ хел буд? дар қирғизистон, дар тарафи марзи тоҷикистон зиндагӣ мекардагӣ инсонҳо ягон хел андоз намеспориданд. дар қирғизҳо ҳам хеле условия дошт. яъне ту метавонӣ бирай ҳамҷа зиндагӣ ки замин бепул, ёрдамат метан, пулат метан, хона бика, лиш ба ту ҳамуҷа зиндагӣ кида, ҳамуҷаро обод кун. як рӯз мешав мегем ин замини моа, мо зиндагӣ мекунем. гуфта
ва аз тиҷоратҳошон налог намеспоридан, налог намегирифт ҳукумат аз тиҷоратҳошон. Сабаб лиш ба ҳамҷа ту бест, лиш ба ҳам замина ғасб ку бест, зайнит када бест, у рӯзи шаб мо мегем ки замини бигем мо ҳаст. Та ҳамуҷа бест гуфтаги маъно қатӣ. ва одамоеро ки аз судид мекардан, мисол гирем ҷиноят мекард, одама барои одам ихтиёр медодан, тирма ё ки ҳамуҷа мераи зиндагӣ мекунӣ, ҳамуҷа хона мекунӣ. ҳамин хел карда Қирғизистон аксар аҳолиша бигем ҷалб кард тарафи ҳамон заминаҳои холӣ, марз. байни марзо дабуд заминаҳои холӣ, ҳамон заминаҳои холиро чикор кард? Пир кард ба одам. Сохт омад. Ва вақт ҷидо кард ҳукумати Қирғизистон, буҷа ҷидо кард, раҳ сохт, свет овард дод барои ора. ҳамаи ҳамин корро таъмин кард, то ки о чикор кунанд, о биянд, то ки дар онҷа зиндагӣ кунанд. Яъне зиндагӣ кунанд дар онҷа омода. условияро омода кард. Тоҷикистони мо чикор кард? Аз Тоҷикистони мо таҳои кӯҳол ҳавои сарҳадо гирифта рафтаги инсонҳо ҳамо як чорта репрессияи сталински аз мо дина ки чӣ кардан, ҳамо чорта диндори инсонҳо, эътиқод ба дин доштагиҳо гирифтан рафтан, ҳам таҳои кӯҳ ҳамҷо дод. ҳамонҳоро ҳам боқӣ мондаша чӣ кор кард? Эмомалӣ қапид овард, маҳкам кард, ё кушт, ё як кори дигар кард. ва Тоҷикистон як тин пул барои лави ободии сарҳад ҷидо накард. Як тин пул ҷидо накард. Дигар ҳамон таваккалш ба худо бигем ки ҳар ка чизе метавона ҳамон хел зиндагӣ кард. Яъне ягон сум пул дар онҷа ҷидо нашуд. Қирғизистон таваҷҷӯҳ кард, электричество овард ва ғайра ва ғайра ва ғайра ва ғайра обод кард. Яъне ки пули ов намедоданд, пули свет намедоданд. Аксар ҳамон минтақаҳои қирғиз нав переселид шидагии инсонҳо чандин сол пули свети хеле чизо наметан, яъне ки озоданд. Аз ҳисоби ҳукумат аст. Лиш ба ҳамуҷа зиндагӣ кард. Тоҷикистони мо боша фарқ надорад, кай омадита, чӣ омадита, дар даруни ғор ҳам зиндагӣ кунӣ, лиш ба Раҳмонов дар налог биспорида барои буҷа, давлат, ҳукумат, мо ободӣ, пешравӣ, рақс бикун ҷонон, ё ноз накун ҷонон. Фақат и рақс карду ноз кард, рақс карду ноз кард, рақс бикун ҷонон, ё ноз бикун ҷонон, рақсу нозу. Як далбаёб овардем, як пешво сохтем мондем. Дар ҳолате ки ӯ на сиёсата медонист, на давлатдориро медонист, чӣ аст давлатдорӣ. Ва то имрӯза ҳукумату гирда атрофаш як чорта далбаёби дигар аз дор гирехтагӣ. Агар мо Эмомалиро аз даст битем, мо инами давлати доштагиро аз даст метем. Ҳамин давлати харак давлате ки дорем, южа аз байн мерава и давлати мо. Тамом, бояд мо Эмомалиро ҳамин сахт ба қапем бестем, набоша мо давлата бой метем. Охир Қирғиз додӣ ку давлата бой, ба Эмомалӣ бой додест ку. Ё ки чорта амнияти фалшиви сохтаги Эмомалӣ ӯ кира ӯ мавори як камбағали дигара киштандазур дорад. ӯ дига дар Қирғиз даъво карда наметавонад. Даъво куна Қирғиз мегира фалониш мекунад. ман барои шумо гуфтам ки Эмомалӣ Раҳмон барои манфиати худаш, яъне барои манфиати худаш, барои солим нигоҳ доштани аҳли авлоду пулу молу дуздиҳош, Эмомалӣ тамоми тоҷики Тоҷикистониро дар коша решаш қатӣ мефурӯшад. Мета любой одамда мета. Лиш ба худаш монад. Яъне ӯ то ҳамин дараҷа бигем ки слаби шидагӣ аст, то ҳамин дараҷа тарс аст барои ӯро. То ҳамин дараҷа омада расидаги ҷош ҳамин аст. мо дар 30 соли ҳукуматдории Эмомалӣ Раҳмон як барномаи марзӣ надоштем ки мо чӣ кор кунем. Я муайян кардани марз. Ва то имрӯз Қирғиз тамоми архива бардошт омад дар киҷое ки як Қирғиз навиштагӣ аст ба ҳамун ки замини мо асту барои мо асту намедонам. Навиштагӣ аст, Қирғиз архива бардошт омад. Тоҷик чира бардошт омад? Тоҷик куни Эмомалиро мебардорад, тамом дига кун бардоранд. На архив бардоштан, на таърих бардоштан. Дар ҷое ки даъво замини худча бикуна, замини аҷдодии худча, бобогии худча бикуна, даъво куна,
دعوا داره که آج قلچه قطعی نهی قشتاقوز هم زمین قرغز است. توجیک دعوا داره ایران. قرغز دعوا نداره ولی توجیک بنام عالم، بنام با عقل، بنام از خوندن من از کتاب خونی چشمو مینوس 7 شیدگی گفتگی بود که یه برو دالبایو. من میگم که اگر مینوسی 700 شود چشمتون شما رو عقلتون نمیدروه. شما دولتداری رو نمیدونین. دولتداری چی است اصلا؟ دولتداری در کتاب خونی نیست. او شما 4 کتاب بخوندین خیال کردین عالم شدین، شما سیاست مدار شدین. شما نمیدونین که سیاست چی است، کی چی بازی میکنه، کی چی کارتون میکنه. ولی در باره روسیه هم روز یه برادر قد صحبت کرده میشه بسیار اگه پی خوبه گفت، بسیار اگه پی خوبه گفت. ما در گرینی مخبول شد گپش. همین آدمی بعقل ایاخیده، آدم میفهمیدگی های. گفت برادر گفت همین هیچ یک نه امریکا نه همین دولت های ابوالقدرتی که دست هست هیچ یک تا همین نمیخواه که روسیه نابود شود از بین بروه، یعنی قوت چه گم کنه. هیچ یک تا همین نمیخواه گفت. واقعا هم در گپش جان هست ده. اگر گفت واقعا هم اگر روسیه قوت چه گم کنه این آزیا را کی کنترل میکنه؟ کی میگیره؟ خیتای خودش اوجه قوهش اوجه دستاتش نیست. از یک طرف نگاه کرده ایستادن برای چی ترکیه را اینقدر اجازت داده ایستادن که ترکیه توران شوه. یعنی که اینو پروسه اسپیتاتیل سروک است. اگر ترکیه کنترل کرده بتونه آزیا را شاید روسیه را شکست بتن. نه که اگر ترکیه آزیا را کنترل کرده نتونه آزیا را شکست نمیتن. و اینجا مینوس هست که یکی بگیم که مسلمانی از ترکیه و وگلاوی مسلمانو سیلا میشوند، قوه میشوند. یعنی این چیز هم خطر شده دوره بای دولت های کنترل میکردگی. چی زور آمده است یا که بشکنن همون سیستم روسیه را؟ شوره گپی خوب ده که آزیا را کی کنترل میکنه؟ کی میگیره آزیا را؟ او قدر دولت ها وزیر آزیا را ترکیه همین روسیه کنترل داره. واقعا یک گپی خوب است. اگر با عقل باشی فکر میکنی واقعا دیوانه نشده از انگلیا امریکا بگیم که روسیه را بشکنه. البته که دیگری تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان این اگل ایستان رو البته که یک از صاحبی میکنه. کی میکنه؟ و ابوالقدرت دیگه. البته خیتای یا را بگیره، خیتای بازار جهانی یا را تنگ میکنه، یا را اکانومیکشون اوجه مینوس میشود. خیتای ابوالقدرت بازم بقوتر میشود. یعنی باز خیتای خطر میوراید. یعنی واقعا گپی درسته گفت. برای همون چرا این جنگ شده ایستاده است؟ گفتگی سوال دام جواب پیدا شده. پروست روسیه را کنتر سلابی میکنن بعد جنگ امان میکنن. خلاص ما همین قدر فهمیدم تا که روسیه با چندین سال دیگر بگیم که ارزان نفت چیزاشو بگیم بفروشه یاده با همون بعد هم بگن که نمو آزیا را کنترل که دیگر چندین سال دیگر روسیه با خود نیویده. یک 50-60 سال دیگر روسیه با خود نیویده. تا کلویده کم بغل تو تراتیت کده که تو جمع کنه پر کنه تو این کار را کنه یا گلا وقتی دیگه بگذاره. این برای گمشوی روسیه نیست. واقعا ما درست درک کردم این چیزا فهمیدم. گفتم اینجا چوتکایی است نه اینجا پنیت نیست دیگر. هیچ وقت روسیه را شکست شه نابود شوی شه نمیخواهند. نه امریکا، نه فرانسه، نه انگلیا، نه گرمانیا. هیچ وقت یو نمیمونن گفت روسیه بشکنه. اینو نمیمونن. درست گفت. اینو نمیمونن نابود شوی روسیه را. روسیه یعنی چی خیلی که ببین عادی ترین مثال ده 1000 دونه گوسفند باشه 4 تا 10 مرده. یک 10 مرده بروه. من 10 مردگی نمیکنم. یعنی که 3 10 مرده ده باقی این تر میغلطه. برای 4 10 مرده ای 4 طرف گوسفند نگاه میکنن. 3 10 مرده ای 3 طرف میمونه یا طرف شوی میمونه. هم خلاص گوسفند میتونه بگریزه غم بده. همین دنیا هم همین هست. وقتی که هم خلق اگر گوسفند میگیری
همین 4-5 دامارده هستن که همیورا کنترل میکنن ولستورا. یعنی که اینو پروست سلابی کردستن روسیه را، همون قوای بزرگ نگیره، یعنی ایگروکی کلون نباشده در موبایل اما قواش بعضی را برسه، همین این ممالی را نه دو تا دیگر را کنترل کرده بگرده میشود، همون قش بس شه. همین خیلی یعنی که درست بفهمینده این چیزو را هیچ وقت روسیه را شکستنی نمیمونه، گفت واقعا هم نمیمونه، بیفایده همش درست سلابیش میکنه تمام. انا دوستای عزیزی ما که باشین در باره مرزی جرگاتول هم امروز پگه دوام میکنه قرغز و بگیم او چقلچر هم دوام میکنه، قستقوز هم دوام میکنه. سبب که خودشون پردلاگت کرده ایستودن، خودی توجیکو پردلاگت کرده ایستوده است این چیزا را، داجی دور نمیریم دیگه، جا نمیریم، خودی ما توجیکو خودمون بانم اولیم همه هرچی ما را فروخت اولیم فروخت، هرچی ما را فروخت همین بسوادی توجیکستان ما را فروخت، همین شاعر فروخت، اولیم فروخت، ما را فیلسوفی ما کو ما را فروخت، هرچی فروخت همه فروخت. بخدا قسم زبانمون هم همه علیش کردن، فرهنگ هم همه علیش کردن، بگیم الفابیتمون هم همه علیش کردن. همه علم و فیلسوف کو خونی توجیک، همه علم توجیک و فیلسوفی توجیک از طرف دیگه ایشونو هم هست دیگه، خونی قلقاره ایشونو خوردگیه، ایشونو رو هم به طرف نمونید. بعد اینا با ملای نو برامدش با اومدن، این ملای نو برامدش با خونه خوردن. خلاص هم دایوس بیناموس کردن، پرت افتن همه ملت ها آوردن بین همینجا رسوندن. برای همین دوستای عزیزم که باشین، اگر ما امروز برنامه مرزی نگیریم، امروز ما پرسیلیت نکنیم مردم، اگر ما پرسیلیت نکنیم مردم، پروگرام های مرزی نگیریم، کار نکنیم، اگر ما در مرز ما امروز پگه میتونیم بسیار منطقه های مرزی را از دست بدیم، بسیار منطقه های مرزی ما از دست میدیم. اگر که ما حکومت ولاجید نکنه، یعنی که مردم آدمایی که اکثر بسیار انسان ها بگیم خونه ندارن در اینجا اوجا، برای او شرایط آفریده و بگیم زمین های بپول لبای مرزی را خانه دانتا برای مردم انا بگیم سوید و شرایط نسازد با مردم تا که وجود شود. بعضن بگیم کارخانه های کس آوردگی در درونای شهر دیگه جودا ساختگی نیستای تایو چیزو، همون چیزها را بگیم لوای مرزا دا ساخته اگر آماده نکنه مردم، یعنی که مرز خودش اگر صاحبی نکنه، هم ببینید یه چیزی به صاحب در کوچه خواب باشه که میگوی سه باری چیکار نیست میگیری در کیسه میزنی، هم خلاص همین سال در کوچه $100 باشه به غلطیدگی، همین سه بار ایکیا میگوی هیچ کسایی بیش نیست گرد اطراف ده، میگیری در کیسه میزنی ای خودت میشه. همین مرز ما اصلا میاند سه بار میگه اینجا صاحب دوره ندوره هیچ که ندوره، میگیرن میرن ای خچون میکنن میزنن گرانیت سره، میگه اینجا زمینی ما ای. اگر ما برنامه نگیریم ما مرزا را بیشتر از دست میتیم. امروز پگه جرگاتول هم از دست میتیم، سببی که سبب در جرگاتول ما یک توجیک نموندیم که در یک توجیک خودمون خود ندادیم در زمین خودمون زندگی کنن، زدیم کوفتیم ای دستش گرفتیم، همشه خونه و درش گرفتیم، بچهش از زندان کردیم، تروریستش برآوردیم، اکستریمیستش برآوردیم، سر کردیم ایوجا آوردیم بعدی خودمون دو دونه درون شهر ده که خونه ساختیم و اینمون نمیدونم. در حالت بسیار کالج ها را باید ما نزدیک به مرز بسازیم تا که وجود آدم را و بسیار تبابت خانه ها باید ما بسازیم اونجا، شرایط اینفراسترکتورا میگن چی میگن باید شوا با ما لوای مرز ده، نزدیکی مرز ده، تا که آدم بسیار شوا اونجا، آدم بسیار شوا. این همی روز اگر آواز ده بمان باور که نیم ببرور در میدان جمع که بگو که این همی اگر قرغز بسیار از توجیک کدامش بسیار باشه اونمو زمین ای همو بگو باور که اگر 12 تا توجیک بیاوی 12,000 قرغز میبروی اینجا. برای چی؟ برای که او را آوردن، او را شرایط دادن که تو که در اونجا زندگی کنن. مرده گوری پنسیای خوب دادن، طرفای مرد زندگی میکرده که در شرایط خوب کردن، آماده کردن.
و ما باشه مسئله مرزی را بای دادیم ریال نبای دادیم و کلا بگیریم با این 4 گوساله بنام دیپلمات دیپوتات بنام بسواد بنام نویسنده و عالم شاعر بنام ایشان ملا کجا میریم ما کجا میریم همه نفس خودش میگه همه نفس خودش کدا میرموندیم نفس گفت هیچ که وطن نگفت میگن که ما از بیگانگان هرگز ننولم هر کاری نمی وطن دا کرد نمی تاجیک خودش کرد تاجیک خودش ریده در کنی ازبک شکید ازبک ها شما در بلای ما آمدین 100 سال از ما را نمیمونین ما وطن کنیم ازبک ها ای بای بی ازبک ها ای بای بی ازبک ها کدن ما را ما تاجیک ها را عبر نه بخدا ما را ریدین خیتون ریدین یگان نه ازبک نگورای در اینجا نه خرقز گناهگورای نه قزاق گناهگورای نه دیگه ملتی دیگه گناهگورای خودتون ریدین نمیرم و کلا بگیرین خودتون ریدین اومده بهونه چی خودتون از همون اتویتستون اسوابادیت کردن ده فقط کرایні گفت نه ازبکا ما در رهبری کردن قلقا رهبری کردن بخدا همش تاجیکای نمو درونده لوبای دیپوتات تام لوبای پرزیدنت تام همش تاجیکان یگان توش یگان ازبک نیست خیلی یگان ارگان پرگان دا ازبک باشه ها هست من این کار نمیکنم برای اینکه هست ساختار قدرتی ده کار میکنن نه که دیگرش بگیم که همون رهبرو ساختارهای قدرتی را کنترل میکردگی همش تاجیک هستند همینه 1000 سال میشوه ازبک گناهگار برای زندگی تاجیک 1000 سال میشوه زنده باش هموطنم عقل در کار است برای وطن آباد کردن با کنج موندن آباد نمیشوه پدیلیچ که با امام رحمان رویش که ببینه